Simon, how would you describe the weather here? Very nice. What's up, man? Aside sa very nice. Yes, nindot yung kaayo siya. Refreshing. Dayon. Ang panahon, unsa imong sulti sa panahon, like, unsa siya? Bugnaw init. No, jud kay sa natanan. Bugnaw pa sa... Bugnaw pa sa... Hello everyone! So nami karon sa newest attraction sa Ginatilan, Barangay Salamanca. Pero niagi mi sa Oslob because pwede siya agion sa kanyang, gikan sa kanyang going to Manlum, and then from Manlum going to the new street going to Salamanca, and then this is the new tourist attraction here in Ginatilan. Enjoy! Kana, oh, go. Kipa, sige, go. Laban. Oh, si Pacman na pagalisod. Go. Sige, ma'am. Isa kayo. Ambak bang. Ambak bang. Kana, Bernard. Bernard. And the spirit of Christmas is already present here. Sila murag parol made out of plastic. Hi, Mami. Hi, Sir Rondo. Hi, Nadine. Wala pa siya yung entrance, pero na siya yung donation box that you can drop any amount that you'd like. Wala siya yung donation box. At ano saan siya butang entrance? Merkules. So karon kay wala pa. Donation box pa. Sige, sige. Thank you. Paano dyan dire? Picture taking, and of course unwinding because imo makita is ang nature. Hi, Surando. Look at nature. Vitamin sa eyes. So here, hangin kaayo. This ain't about me. It's all in my head. I am thinking. It's all in my head. 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 So right now, padulong na mi sa falls. Right now, padulong na mi sa falls with Sir Randolph here at my back. Madili na magsaba. So naami sa Manlum, guys. Actually, Ay, yung tingog, hina-hina yun siya, yung tingog. yeah. Actually, di pa ni siya known nga falls. But take a look, nindot kay siya. It's so very majestic. Majestic Na ay kanang taytayan nga bamboo. Galisod ang usak maestra. Oh, Sir Randolph is gore problem. Ngit-ngit na kay siya, mom. So guys, naglibog mi kinsa magstorya kay nag-vlog pud di ang usa. So my god, this is so very good.
guys, naadiri sila. Karon pa naabot akong mga Jomega nga munyeka. Ma'am, na-charge na mo? Mulihok pa ba mo? Arot Sir Randolph. Usa ka adventurous nga maestro. Si Tilaw Tilaw Vlog. Hi Tilaw Tilaw Vlog! Subscribe! Muni siya ang CEO sa Sundries and stockholder sa Kikay Apparel. Hi Sir Say! And of course our celebrity guest, Nadine Intong. Ay, Lustre di ay. Hi Nadine! Look how majestic it is. Nadayon jud ay midiri guys. Nadayon jud ay ta diri. Picture. Diri mo agi ma'am. Diri agi laban. Hi everyone. So nadayon jud mi diri ngit-ngit ta kaayo. So guys, going here sa falls. If you can see nga naa siya Manlum Elementary School. Diretso lang jud until makita nimo ang kapilya. Kani siya. And then going to your left, mo na siya ang dalan paingon sa falls. Sorry, gihingak jud ko. Ay, pero nindot kay siyang feelings. See you. So nakita jud na mo ang falls sa Manlum guys, which is I think the second falls sa municipality of Oslob. And then for our next vlog, for my next vlog, atong bisitahan ika-third nga falls kay. For now, di sa nako isulti asa siya dapit. But see you on my next vlog for the third falls na naa sa municipality of Oslob. Thank you guys for watching. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on.